Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Qadil dostlar, mümin Müslümanlar. Allah subhanahu wa ta'ala bir qo'nag'i, bir rahmati Ramazon oyi bizning qarshimizda. Hamda biz inshaalloh taala shu Ramazon oyini kirgach, o'zi bizning izgiliklarimizni azrlarga tegishmiz inshaalloh. Hamda hech shaksiz Ramazon oyining eng zo'r izgiligi ul uraza bo'lsa, qachon biz Alloh rizoligi uchun tiyilamiz o'zi bizning rizqimizdan, ishimlikdan, shahvat, oila munosabatlardan qolgan ishlar bormisin deb aytgan vaqtda albatta. Bor shul qardoshlar qo'ysilari ali ko'rasin imonlari bilan azir tugil uraza tuturga. Yoki ularning salomatligi yetib bitmay uraza tuturga. Yoki u yosh sobi bola ali balag'atga erishmagan yoki ulkan yoshga borib yetgan endi uraza tuturga aning quvvati yo'q. Yoki u yukli xotin-qiz u sobi bolani kuta. Narsa ishlarga Ramazon oyi o'zi ketdi, angartimi-mikan deb aytgan vaqtda jamoat Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyin izgi ishlar bilan bizni boyitdi. Shulardan birisi ul jamoat namoz. 5 vaqt namoz vaqtida o'tav. Taravih namazlari maxsus Ramazon oyina xos bo'lgan taravih namozi 20 rakatdan masjidlarda hafizlar bilan o'qilatirgan namozlar, mungli tovushlar bilan jamoat. Hafizlar ushul yigitlar qo'ysilari umrlarini bag'ishladilar Qur'onni yodlab chiqarga. Hamda o'zining mungli tovushlar bilan Ramazon oyi bo'yicha yastu namozidan so'ng masjidlarda taravih namozlarini boshqarashaqlar inshaalloh taala. Duoңni bilmasanda kelib qatnashsang inshaalloh taala ajr savobsiz qolmayasaqsan. Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bizga o'zining hadisida aytadi: "Man qama Ramadanan iman va ihtisaban, g'ufira lahu ma taqaddama min zambi." Kim Ramazon oyin o'tkazsa, Allohni esga tushirib, namozda hamda izgi ishlarda taravih namozlarini o'tab, shul vaqtni Alloh taolaning barcha bo'lgan xatolarini afvulardan ili. Hamda shu Ramazon oyining bir eng zo'r bir ne'mati jamoat kishi o'zining ona xatolaridan endi to'lisincha shishtarinu. Ni sababdan biz tirishamiz barcha gunohlardan saqlanirga. Yo'q esa ular bizning jilkalarimiz ustida bitinde nida bo'lsa bir og'irlik bilan turmay. Bor Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisi qo'ysында ул ayta: "Innar rajul shinnaqta kishi o'zining bo'lgan nasib rizqidan mahrum bo'la bizanbi." O'zining xatasi kimchiligi sababidan. Ya'ni xata kimchilikdan biz bu dunyoda da endi bo'lgan nasib bo'lgan darajadan, nasib bo'lgan rizqdan mahrum bo'lamiz. Ул har vaqtni boylikdan mahrum tugil. Jamoat boylikning ali taminda bilirga kerak bit. Bolalarning ko'pligi gina tugil, ularning marhamatligin, shafqatligin to'yirga kerak bit jamoat. Kishi orasida zo'r darajagina erishugina tugil, ularning bit endi hurmatini da ko'rasa kelar. Shuniqda ul hurmatda, bir-bizga shafaatlikda, shul vaqtni rizqning qadr rizqin tamin biluda ul Alloh taolaning bir rizqi qadri jamoat. Albatta, shu Ramazon oyi xato kimchiliklarimizdan poklanlarga bir sabab bo'lib turadi. Shuluq vaqtda zikr, Alloh subhanahu va taolani esga tushiru. Shulardan birisi aytganicha namoz, ikkinchisi zikr tasbih. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, astagfirullah degan zikrlarni ko'proq duo qilu hamda Alloh taoladan zikr qil inshaalloh taala. Allah subhanahu wa taala Qur'oni Karimda maqtab ayta: "Estağfiru billah va zakirinalloh kathira va zakirat a'addalloh lahum maghfira." Shuningdek shular qo'ysa Allohni ko'p etib esga tushiralar kundalik turmushida. Osharga o'tirgan vaqtda bismillahsini ayta, yuvingan vaqtda bismillahsini ayta, ishini ishib ketgan vaqtda bismillahsini ayta. Bir-birisine salam berganda assalomu alaykum deb ul salam beradi. Shuningdek Alloh subhanahu wa taala ayta, Alloh taala ularga ajr savoblar asirladi, mag'fira. Barcha xatolarning afvulardan ilav inshaalloh taala. Qadri jamoat, Ramazon oyida biz o'zimizning oshqozonlarimizdan shish tortmaymiz rizqlardan, tilimizni kerakmagan so'zlardan, uy fikrlarimizni
яман уйлардан, көңілімізді ашудан, хүсітліктен шестартабыз, иншаллаху тағала. Һәм дә һичшиксез шушы дәрәҗәгә ирешсәгез, иншалла, сіз бәхеттә булачаксыз. Кадірлі җәмәгать мөмин мусламаннар, шул ук вакытны Рамазан айы ул Кур'ан айы булып тора. Кур'анны тыңларга була. Хәтта үзебезнең телефоннарыбыз ашада. Кур'анны укырга була. Кур'ан мусхафтан гарәпчә, иншаллаху тағала. Яки Кур'анны тыңларга була. Намаз эчендә, таравихларыбызда. Кайсысын сайлап аласыз, рәхим итегез. Ләкин дә читтә калмагыз ушбу мөмкинлекләрдән, иншаллаху тағала. Безгә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең бер хадисләрендә әйтә: "Ман караа харфан мин китабиллаһ фалаху бихи хусна." Әгәр дә кемдә булса, Аллаһ субханаһу ва тааляның Кур'анындан укыса, яки укыганны тыңлап торса, аңар һәрбер хәреф өчен әҗр савап язылачак ди. Кадерле җәмәгать, бер мизгел эчендә күп аятларны укырга була. Кул хуалла сүрәсен генә карасагыз, ул кыска гына, ләкин дә күп хәрефләре бар, субханаллаһ. Кадерле җәмәгать мөмин мусламаннар, ушбу Рамазан айында туганлык мөнәсәбәтләре бер-безгә карата ашыклыкны яңартып җибәрергә мөмкин. Идәге булган ифтарлар белән, иншаллаху тағала. Без мөмкин арабызда булган мөнәсәбәтләрне җылытып җибәрергә, мәчетләр каршында булган ифтарлар белән бер яктан килеп ярдәм итү. Икенчесе, мал мөлкәтебез белән катнашучы мәчетләрдә ифтарлар булсын дип. Һәм дә шул ук вакытта ифтар мәҗлисенә килеп катнашу, инде сиңа әзерләнгән булган ризыклардан инде авыз итү, җәмәгать. Шушы булган җылы хисләрне бер вәгазьләр белән, сүзләр вә җөмләләр белән инде әйтеп бетереп булмас. Аны сезгә тапшырып булмый, анда килеп катнашырга кирәк. Аллаһ субханаһу ва тааля киләчәк Рамазан айларыбызны бәрәкәт белән китерсен, иншаллах. Һәм дә безнең хата кимчелекләребезгә бер мәгъфират булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.